Hello guys and welcome back to my channel once again. Ngasi di subtitle ga thumbnail ura khangbiramani ai ngasi di traveling tawdoine. Ai hujik travel tawbagi pocha yomjan bhore ai chattore thenge buko ana saja umjalaga chatna tawrase mayam hujik traveling tawdoni na video khara nuai ba haidi koi bu ma chatpagi haipet hapak pa yai ado ai thabaki chatpane buko adu na yamna di कोईबा दिशा तौदी मानदे दो कमाइन तौगे दो दुम येंगसे आइजु खंगदे बको आइगी थबकसिंग दो हाना लोइसलगा मतम संगतारगदी आइना जत्तोइबो मफमसिगी मरमदा खरा दुम हापचरके मयाम नुगाइगनि खल्ले आइसे जत लोइसलगे अदुगा चलसे Zik Kolkata airport ta yaure ai thakta akhak ani thangge flight paigadaba pung ama makhai wati adu kainom charge sakulame mi am changi ai ulake boarding pass lore gate number 14 da chattoine do manavi di kanoma laibi gi je yamta laideba yamta pudaba nuaite kainom laibi ki ke thaka da di haro कार के गेट नंबर 19 थकता फेस वॉश का फेस वॉश में ले लो आई पूरा पक्का फेस वॉश में ले लो के ले रे कइनोम चागे न के दई वन थरा शीन केम चार्जिंग असी trying to lady gate number 19 si saja thakto ke minute tarad aduga sala Hindi paru hang bigem ta
Gate number 19 dani harbani. Thing thatre chomme. Chatlang Imphal gi flight le. Gate number 19 da hai hai. Chelaga hojik ai mathangi plane among khale kaino da aido tulak bom da sangrang pung do ya da thing em ko adu na da chelaga ai hojik mathangi plane dom tong em ko ado kamai to ge do ulak ke hojik mapang gi view sumai lai pai ni hojik pung ha pudi watli ado moi di yam thuna check in to han gre mai di kana boarding to gre yam thuna yaure tulak ke medium to laktre ai pawin na law mission to laktre Rồi baggage lộc thu không belt number kya no call re 2 hai ba 4 hai ba
Chalashi thôi. Lâu lạc cánh hai bên ấy cả nó lạc kia ngà dầu đây mẹ em thôi gì kia quân tay thôi lẽ